محمود من واشاد بینرن هجاج استودیو دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و ریزن ستاف برنامه کردویزیون تماشون هجا دم باش بریارا سروک ترامپ بیگمان شهروان کردین سوریه بتنهشت لید کنگرس آمریکی در نرازبونه کی مزن هیا که هر دو پارتی سرکی آمریکی بریارن ترامپ به تندی رخنه دکن. روسیا و ترکیه گهشتنا ڕێککەوتنێکە بۆ بەهێزکردنا هەبوونە خۆ bi dirêjahîya dixîbe Bakurê Rojhilatê Sûriye bû pirkirina valahiya hêzên Amerîka ew ên bi biryareka Serok Donald Trump hatîne vekêşan. Ev rêkkeftine guherîneka mezin li ser nexşa siyasî ya deverê dike. Li gor rêkeftinê deverên sinûrî wê li bin kontrola Tirkiye bit û deverên dî wê li bin çavdêriya Rûsya û hêzên hikûmeta Sûriye bit. لنیورویا 23 وی مه پلیس لشکر روسیا و نوبدارن سنوری سوری دی درباسی دورن دروی کنترولا ترکیه ببن بو صناهی کرنا دور خصنا هزن یپگی. اف آلوزیا بریارا سروک ترامپی پیدا کری کارودانک آمازن دناف امریکا دالی دیفخو ایناد. کمیتا تکلیین در و انجواتا سیناتوران سروک ترامپ دست بردان جو کردن سوریا گنهبار کر تاوی کنونر تایبتی امریکا جیمز جفری دبیجد ترکیه گهنه دا هجدارین امریکا. دناف کنگرس امریکا دا مجارا باندورا و کشانا هزن امریکا گرمه. ریبر کماریان لجواتا سیناتوران دا میچ مکانال بزارا وکی نرم دا خواج ترامپی کر و کشانا هزان را بگرد. ام هیوی دیکن ریوبری زیانه بریاره و کشانه کیم بکد. به باوریا من دوید پیداچون نبتنه لسر سوریا بتن بلکو دوید حتی افغانستان جی بتن. از باور دکم گلک ریحانه ام چال سریا سیاست خواه در و بکن. هر وسامج مکانل داخواج اندام کنگرسی کر جزا بسر ترکیه نسپینین دا پتر نکفته دست روسیه دا. لی دیموکراتین کنگرسی رجدن لسر جزا کرنا ترکیه کبریار الحفتیابه دنگی لسر بدن. چاکشوما ریبر دیموکراتان دبیجت ام داخوازه جی کاربدستن بلند ین ریوبریا ترامپ دکن اسپیر پامپیو جنرال میلیو جواتا سیناتورین امریکی هایدار دکن لسر نخشن نهیلانا داعشه ما داخوازه آماده بون آوان کر لی برسف نبون از ترامپی گناهبار دکم پتر جی پامپیو گهرین سیاسی و لشکری لباکور سوریه اوروپا جی نراحت کریه کو داخوازه درست کرنا حریمکا به اوله لبن کنترولا نفنتوی دکن. وزیر بروانی آلمانیا پیشنیاز دکد ترکیه و روسیه جی بجداری و هزا نفنتوی ببن. Mein Vorschlag ist, dass wir پیشنیازامın درستکردنا devereki evle dibin kontrola nav neteveyi hebe ku Türkiye u Rusya jî têdebe. Bo bicihkirina Armancameya nehelana dayişe u evlehiya hereme biparêze û carekî din avedanî çê bibe da xelk vegere malên xwe. لی وگرانا خلکی لسروی آلی دمینت او عرده کنترول دکد که خلک دوره دبیجن هزین ترکیه و چکدارین سوری اوین دگل واندا جهه ترسا مزنه. ما بعرف عالم ترسياني يا اخي كابن نابوان تناش كتشان اب تشتي يقولوا بهوبانت كابن ناب عالمي ما تشلو بالك خذ درت كابن يا اخي ام حفظه خوزاروك خذ كنجوي بلا تركيا باستعمارك غاشمه يعني استعمارك تجمي تنتنا وجدان ندمير نتشتغز يعني حتى المدنيات خينا حتى البيلكات حتى الزاروكات خينا يعني تشكي ناهله براستی ایرو تشتل عفرینه کرن ایرو سرک عنیت کن و اگر چه خدا نکه چه ببیشل دربسیه و عینوی تشتیجی بکن و دزیه بکن او کاروان دزن يعني تشتواني باش تن آزادی و دزن و مرتزقان الجم ترکان واخویا دکت مشخبونا خلک دوره باکور و باکور روشالات سوریه بردوان بد حتی لحفاتنکا داویه لسر چاره نویسا دوره بیتا کرن یانجی پاراستنکا نفنتوی هبد. خالد فتاح دنگ امریکا. پشتی ریکفتنا انقره و مسکو هیزن لشکری روسیا در باسی باجار کوبانه دبن. دیمن تایبت دا جبه امنیرا دنگ امریکا نوروز رشو دیار دبکو ایرو دان نیورو هیزن لشکری روسی در باسی ناف باجار کوبانه و سنوره و بون. اویکت پشتی سروک روسیا ولادیمیر پوتین و سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان لی سوچی هفدیتنکا کو سه دمجمیران کشا لدارخست. پشتی هفدیتنا موسکو انقره ریکفتنکا به 10 خالان هات امضا کرن. در ریکفتنی دا هات گوتن
کو هردو آلی پشراز دکن کو اوه براوانیا آخو یکتیا سیاسی سوریه دکن و دوی چارچوه دا دجی همی رنگن تروریزم شر دکن. هیزن سوریا دموکرات تنها چه داخویانین فرمی ندانه درباره رکفتنا دناف برا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیا ولادیمیر پوتین لی سوچی لی پیامنیر دنگ امریکا لی قامش لو زانا عمر دبیجه کو گلگش بینه و بهیوینه کو داوی بشروره. بدنگا هفدیتنا سوچی نابرا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیای پوتین بدنگا خوال کلانا باکوری سوریه بگشتی دیتیه لعالیه کی لگوری جدرن نخواست ناوی خود یار بکن حتی نها هیزن سوریه دموکراتیک ت برسفک ندایه ریوبریا خسرا دموکراتیک جبو اجانسه که خجهی راگهاند گو او ده نها دنرخینن او هفپیمان و هلوستا خود دمکی نزیک ده راگهینن لعالی کدن جدره که نخواست ناوی خود یار بکه جبو ما گوت گو هیزن سوریه دموکراتیک بگشتی لارینی دنرن لعالیه کدن لعالیه کلانه انها راحتيك هي ادي جو شر جارك دن دس بينكر بتايبت جو او دما اگر بستا انجامها فيمانا ناف برا امريكا وتركيا ده هاتبو كرن خاط قداندن بوي قداندني ادي اسود شي دس بيكر بشت نها هاتي دس نشاكرن 105 ساعات افجي بوجه راحتيه بتايبتي جو بريا جو دما اگربستی یا دنافبرا امریکا ترکیه دهاتو براکاندن بر بدایی بدشو ملتين دورن دربيسيه قامشلويه عموده او دورنا بتايبت هجمارك برمزن ياوي ملتي دركت برب باشوري وي هرمي وهات برب وين نافچي وحتى برب حسكيجي هاتبون نها بگشتي روشك نمتر سيدار هي راحتيك دكولانيد هي والآلية كيدن الآلية فرمي ريفابريا خوسر رادكينا جو أوي بنرخينه وباشر هالوسط أخو نشان بده لقوري جداركه جبودنج أمريكا نخوست ناوي خو ديار بكه قد هزن سوريا ديمقراطيك بقشتي أريني ليدنرا جبر ري لبر شردقرا وحتى راديك وكسر كفتنا كسياسي جبو هزن سوريا ديمقراطيك لروجافا وباكوري سوريا تينر خاندن لحتى دما آمده کرنا ویرا پروژی تهل وستک فرمی جالیه هزن سوریا دموکراتیک در نکدیه زانا عمر دنگ امریکا حسکی تماشاین هجا او دو روزه نونر تایبت یه امریکا بو سوریه لکنگرسی ده رونشتنان بکدینه نهاجی هفکارمه داخل شمو چبو ویرونشتنی و لگل میه سلاف داخل چای صرت شبه بيجي سلامن دي اف تو چبو رونشتنا نونر تایبت یه امریکا بو سوریه لور چه هات گوتن چه جوی پرسیان یعنی جیمز جفری بله جيمس جيفري بالوزي تايبتي امريكي ونونري تايبتي امريكا عجبو سوريا وتايبت جبو هفبندي عشرة دجي داعش وسي جيفين هبندوه لجفاتا سيناتورا تب خرج لحاز آماده بوي بل إلو نحال أنجمني إنه نرى أنا حاضر دبا ويجيفينه كديها بهالبت آماده كارين كونغرسين جبو أو هزرا بريالك دكن لديجي تركيا درخن كونغر قالك دامين كونغرسي دي بيجن أو بريالك كتون درخن إجا جيفري نها لبيج جفاتا نران شهادة خدا وبرسمع بسعر الوان ده تزاني خما أمريكيان خما تبع سياسة وين أمريكا تاي بدجي كونغرسي أوا كاتشما سلوك دونالد ترامب أو برياردا وهزين خوا جسوري فاكشان وقال لك شوانا جدي بيجن لامبي كاسك تركيا را في خصاتاكو بتشانا في سوريا يعني مجارين سركة شبو دبي حتى أبو مجارة سركة جفري دي بيجا تركيا شاشتيك مازنكر تركيا يعني جيمس جيفري بيا قبول دكه كو هالبات قبول دكه كو كرد دوسين وعلن تشتي سيري في جيفيني روكا خان تايتلي جيفيني دي بيجا خيانة لدوستين ما يعني شريكين مين كردين سوريا
چاوا ئەمریکی وێ بکارن سیاسەتا خۆیان دەرڤە و ڕێبەراتیکردنا خۆیان جیهانێ ڤەژینتەوە ڤەگەڕینتەوە ئیجا لەسەر وێنایە تابێژی نەها تدوی پرسیارە بکی بەس متخواست ئەس بێژم کو بەرچەندێکی سەرۆک ترامپ دەمێک و جوین هێشتا بەردەوام بوو لێ ئەنجومەنا سەرۆک ترامپ دەرکەوت و پرس کۆنفرانسێکیدا گوت تەمام سەرکەوتنا خۆمە ڕاگەهان و ئەف شەڕی مایی خوێنی بلا خەڵکی دی بکە. لی پرسا من اوه یعنی کنگرس امریکی دکاره رولکی بلیزه لسر جزا داینا سزا داینا لسر ترکیه دکاره یعنی هەلبەت تشتی ئەو دکارە بڕیار هەندەرخە و نەهاژی ئەو ئامادەکاریان دەکە یعنی ڕونشتنا جفری لە پێش کۆمیتەیەن و پەیوەندیان دەرڤە چ لە سینات چ لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەوە ئامادەکاری نەژ بوو کۆنگرس بڕیارێکی داڕێژە و لە دژی تورکیا هەلبەت ئەوێ جزان لەسەر تورکیا دابنن ئەوێ ژ تورکیا بخوازن دەرکەوە مەسەلەن مرۆڤانی بەحث بکەن مەسەلا پەنابەرە یعنی دوخوازن تێگەشتنە گشتیوان هەبە لەسەر ڕەوشا سووریا ji bo ku biryara xwe derxin. باشه peki ji bo rola Rusya çi dibêjin yani ji bo peşeroja Suriye çi dibêjin çünkü niha yani derketiye holêkî Rusya niha ketiye çiye Suriye li vir de bandordar be li ser roşlata navîn li ser siyaseta roşlata navîn û Amerîka ji niha li vir nene ev çawa be yani هەلبەت yani li vîدیوبەری niha jî medî çawa hêzên Sûrî gihiştin Kubanê jî belê û nebes ev dikevin cihê bingehên ku hêzên Emerîkî têde dijî derketin digihin wê de Emerîkî vê nadibînin kes nikare bêje rast e ne rast e yan baş an xirab e Rusya desaladara niha wê herêmê de lê wekî me gotî jî niha Serok Trump dibêje em ê vekişin em wir namînin ev şerre neşerrê me ye divê xelkê dîvî şerrî bike helbet mebesta wî Rusyaya digal hindî jî ew dibêje hinek ji mala kêmiya serbaza wê çavdêriya bîrên neftê bikin li Rojhilatê Sûriyê. Dalê ez xwazim yapıjim em dizanin Tirkiye di nav NATOyê de ye dibêjin piçekî kiryarên şer yani tavanên şer li Sûriyê çî bû dema operasyonu. Kongrês dibêje li ser vê tavanên şer çi dibêjin? Pisyar ji cifrî hatkin taybet li ser çekê çekê qedexekirî ku li Sûriya ew bi şêwekî diplomatîk nabêje rasteyan ne rasta tawanên şer dibin nabin ew dibêje medenî direvin çiku rasta 160,000 medenî ji Sûriya Kurd direvin ew dibêje wa ew direvin lê ne ji ber Tirkiye ji ber ew milîtanên bi leşkerê Tirkiye re tên ku ew ê tolî xwe ji wan vekin yan ew gelkî tundin xelkê tund û ewana ew ji wan direvin Rusya baladest e ew wê nadizanin lê Kongrês jî carekê ez bêjim ew dikare biryara derxe dikare bet nikare biryara dawî li ser siyaseta derve ya Amerîka bide ew di destê serok û wezareta derve Amerîkî de. Yaxşîşema gelekî spasmış bayağı agahtar ya. Spas. Nûnerê taybet ya Amerîka bo Sûriye James Jeffrey dibêje Tirkiye biryara xwe dabû ji bo operasyona leşkerî li dijî Kurdan tevê ku hêzên Amerîka li vir bû. Niha endamên Kongresa Amerîkî metirsîn xwe dînin ziman ji ber hebûna Rusya û Îran li Sûriye'de. Roja sêşemê berpirsên Rûs û Tirkiye gihişna rêkeftinekê bû dabeşkirina kontrola li ser herêmên sinûrên Sûriyê. Bû derxistina şervanên Kurd ji hemî herêma sinûrê Tirkiye û Sûriyê. Lê rêkeftin wan herêman navegire yên ku ji aliyê Tirkiye ve hatine dagîrkirin. Her du dewlet hember hatina terorîstan ve tedbîran wergirin û ji bo şopandina cîhanîna peymanê mekanîzmek hevbeş biafrînin. Sînatûrê Demokrat nûênerê New Jersey Bob Menendez Tirkiye rexne dike û dibêje çawan hevpeymaniya NATOyê be û rêkeftinan gel Rusya dike. Eger ku berî niha gumanek li ser peymana serokê Tirkiye Erdogan hebe niha zelal bûye. Giringiya wî tunekirina etnîkiya li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li ser hesaba aştî û tenahiya li ser sinûrên herêmê û ji wê wêvetir jî ji wana şerê li dijî Daişê û herwiha hevpeymaniya û hevkariya bi Amerîka û endamên diyên NATO re. Dirûniştina roja sêşemî de komîtateke liyên derve di civata nûêneran de Serok Trump derbarê tenêhiştina Kurdan li hember hêrişên Tirkiyê tawanbar kir.
ما ترکیه آگادار کربو کانه به تمامی ده چه رو بده دماج انجام هیرشا خو ندپاش و جوه فکر خو ندپاش او نهار کفتنان لگل ما و روسیا انجام ددن ما گود بوی به تمامی کاده چاوا بداوی ببه و نروایه که هول هبن بو گوهری نروشه لباکور و رشالات سوریه و تشتکه بکن که او نکارن بدز و بینن. نتوین یک بویی دبیجن هرشن ترکیه ین سرباکور سوریه بویا صدما کوچبربونا زیدتر ج 176,000 کسان و جناف برنا بشکی زوریه جیرخانه خدمت گزاری و جانه. حتی هند اندامن پارتیا ترامپ داخواج ریوبریه دیکن زیانن کو وکشانا امریکا پیدا بونه بهن سفکرن. لی سیناتور کوماری راند پول روژا سشمی بوجارا دوی د جواتا سیناتوران دا ری لهمبر بریارا جواتا نوینران گرتیا یا کول دج استراتیجیا سروک ترامپ یا درکتنا جو سوریه رادوستا. سروک پرانیا د جواتا نوینران دامیج مکونل دبیجه بریار گلک لاواز بو و داخوازا گوهرینین تایبت دیکه. بنرینا من افدمک گنجایه گو روشا لروجلاتی سوریه لپیشچاو بگرن و ندمک دستایه گو خوش افغانستانی وکشینن وکو چاوان اوباما لعراقی کر و زلال بو او غلطی بو و بو صدماغش بونا داعشی لوی هرمی. ترامپ دبیجه هند هزین امریکی لسوریه مانا دا کو نه لزوین پترول بکوند دستن دولت اسلامی داعش و رخصن دین تروریست دا. دو سهشنبه نونر تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە دەرکەت پێشێندامên کۆنگرێسê derûniştinekê de û pirsên li ser Kurdên Sûriyê Rusya û Tirkiye bersivand. Pirsa sereke Kurdan bû û bandora vekişandina Amerîkayê ji rojhilata navîn bû. Nûnerê taybetî Amerîka bۆ Sûriye James Jeffrey di rûniştinekê kongresê de pirsên endamên Senatoya Amerîkî li ser vekişandina hêzên Amerîkî û bi tenêheştina Kurdan bersivand. Senatorên Amerîkî hem ji Partiya Komarî hem ji Partiya Demokrat li vê rûniştinê de amade bûn. Bi pirsên gelekî dijwar jê Jeffreyê pirsiyan. Operasyona leşkeriya Tirkiye, rekeftina Putin û Erdogan mijarên sereke bû. Senatorê Komarî Mitt Romney di rûniştinê de ser biryara vekişandina hêzên Amerîkî sekînî û got dema serok Trump û Erdogan li ser telefonê de axifin gelo Jeffrey li vir amade bû û gelo Trump wê ji bo vekişandina hêzên Amerîkî agahdar kir yan na. Ez ned nav axaftina li ser telefônê bûm. Lê min bi berfirehî li ser vekişandina hêzên Amerîka agahdar kirin. Şixwe plana vekişandinê ji sala 2018 bû. Di rojeva hikûmeta Amerîka de bû. Lêhayê min ji vê planê tune bû. Di operasyona leşkeriya Sûriyeyê bi jimarekî sivil hatine kuştin û bi hezaran mirov jî penaber bûye. Li ser vê rewşê Senator Romney got gelo Jeffrey hejmara kuştina Kurdan dizane ji demên ku Amerîka hêzên xwe ji Sûriye vekişand. Bi rastî devera got em behsa wê dikin ya got Tirkiye derbas bûye. Bi piranî cihê Ereban e. Di nav Hesedê û YPG de jî hem Ereb hem Kurd jî hene. Nêzîkî 100 kesî jî di wê herêmê de hatiye kuştin heta roja agirvestiyê. Di rûniştinê de senatoran li ser îdayên tavanên şer jî sekînin û ji Jeffrey pirsiyan gelo wê Tirkiye li ser wan îdayan bê tawanbarkirin yan na. Em dikarin bêjin opozisyona Sûrî ve piştevaniya Tirkiye herî kêm yek car tawanên şer bi kar anîne. Me ji Tirkiye agahî xwestin di derbarî vê kiryarê de. Mijarekî din ya wê rûniştinê li ser rewşa girtiyên milîtayên Daişê bû yên ku di destê Hesedê ne, Jeffrey piştrast kir ku hindek ji çekdarên Daişê reviyan e. Hejmara girtiyên Daişê got ji zindanê reviyan e pir kêm e. Yani ez dikarim bêjim bi dehane lê li ser wê gelekî propaganda tên kirin hem ji aliyê Tirkiye ve hem ji aliyê din ve jî. Lê ez dikarim wiha bêjim di derbarî rewşa girtiyên Daişê de metirsiyek heye. Ew dikarin birevin. Em behsa 100,000 girtiyên Daişê dikin. Di rûniştina roja sêşembê de Senatorên Amerîkî li Washington nerazibûna xwe anîn ziman li ser tenêheştina Kurdan de û gotin em ê çawa di pêşerojê de hevalbendên nû peyda bikin. Şarêzara bawer dikin vekişandina hêzên Amerîka ji Sûriye rola Rusya û Îranê di pêşeroja Sûriye û rojhilata navînin de wê qayîm bike. Li Tirkiye hikûmeta Recep Tayyip Erdogan 5 şaredarên din jî yên HDP ji posta wan helanîn û desthilatdarên xwe anîn şûna wan. Ev yek tê dîtin wek beşek ji proseya berdewam ya helanîna siyasetmedarên Kurd ji postên wan. Roja dişemê polîsan dora şaredariya Kayapınarê girt û nehiştin ku parlamenter û endamên meclisê daxuyanî bidin û protesto bikin.
کسی که بگرتنا شارداران نرازی نشی جدنگ امریکای را حزر خواه و هانین زمان دبی کوبه دکن دگرن دبیجن تروریست اما شاردار هات هل بجارتنی بني حتى كنترول دولت ده هات هل بجارتني اكبر است يعني بياتشيه بني كنترول هاتيات كتن بلديه شارداريه وان اجا جمع حازم ناكل سانكي وك بومبا وندبينه وبني كنترول هذا ديك اما المعامله بومبا جمره دكن ابيا مثلا شارداري نينه مثلا هبونو وتنبونا كردايه ام گره برسوا ویتشته بدن ام گره دف شارداری خبر ندن لبر وی شر قریش لهمبر به نمرواتیه کید به براو لهر دری لهر تاغی بدعایا به بچوندنه به بگوتنا به ام گره برسوا خو بدن پشتی که پولیسان نیشت هدپ بر آواهیا شارداری داخویانی بده ریوبرین هدپ و پارلمانتر ناوندا پیاسی آ هدپ داخویانی اکتان و هلوه ساردجی شارداران هر وساطا انکرنا قایومان شرمزار کرن. آموزا کی هیه گلین کود خوازن بین شارداری تن آستن کرن نهانی کو خالید شارداری یا خودش کبن نهانی کو کارن خین روزانه بین هم کارن شارداری ما هنجی ابیشن گلیم کارن خین روزانه نکارن بین افسروکی هدپ آمده زای چیلنجی گود ایلیش قریت لسر هدپ هاتی دست بکرن و 2015 ورده دخوازن شر و قیومان لسر گلی کرد فرض بکن. جده 2016 و بربا دخوازن قیوم ذهنیت قیوم و شر لما فرض بکن. ایرادا جواکی بشکنن ایرادا کردا بشکنن جده سوانوره سیاست ماجی به باندور بکن آنی تصفیه بکن. لگه ماجی بیانیشان دا پارتیا ماجی بیانیشان دا ناس و دوست ما هوار و غير ما جينا نشاندا او تشد كم بلا بكن او نكر باراده يعني ما بشكين هجای گوتنیکو شاردار به فرمان وزارت کار نوخه هاتن دست سرکرن و ناوروکا لیپرسین هجی اشکره نبویه. مهلت یاسای قایومان روژا اینی بدای ببو و شاردار عنوان آمد و مردنی جبو بریارا تاین کرنا قایومان وره بتال کرن سریل دادگه دابون لی دادگه اعتراض شارداران رد کر. شاردار باشاری مازن ای آمد سلچوک مزرق لجی دابو خویا کرن که لدجی بریارا دادگه روژا دوشمه و سریل دادگه هرمی بخلی روژا دوشمه اوجی دگل شارداران هات دست سرکرن. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد. Armanca Türkiye'de operasyona ladıcı Kurdan ve Suriye'de çıbu. Kurdun Türkiye ve operasyona çava dibinin. Lekoyner Ayşe Hür de hepevinek de legel peyamnere me Eyüp Demir de bersivin 1% de. Di nehê cotmehê 2019 da li hemberî Kurdan Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ango Bakurê Sûriyê dest bi operasyonekê kir. Ji vî şundatir dê çi bibe armanca Tirkiye çi ye? Tirkiye çima ev operasyon çêkir? Gelo destkeftiyên Kurdan piştî vê operasyonê çi bûn? Em ê bersivên van pirsan ji nivîskar Ayşe Hur bigirin. Nivîskar Hur dema rêkeftina ku navbera Amerîkayê û Tirkiyeyê çêbû wiha dinirxîne. Ev rekeftina agrbestî ku di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hate çêkirin bi şewazekî taybet pêk hat. Hêla Amerîkayê wiya wek agrbestê bi nav dike, lê hêla Tirkiye ji rawestinekî demkî diyar dike. Ev terminolojiyek ku bikartînin tev li heviyekî di nav xwe de dihevîne. Lê wê derê her du hêl jî li ser terminolojiya hukukê de dixwazin hin tiştan bi dest bixînin û ji xwe re qarekî nû we bikin. Her du hêl jî çawa temaşe dikin bila bikin li ev rekeftinekî zelanî ne. Gelo Tirkiye li mesela Kurd çawa temaşe dike. Nivîskar Ayşe Hur di vî alî da siyaseta Tirkiye rexne dike û dibêje vê meselê wek meseleka ewlêkariyê dibînin û ev jî çewte. Güvenlik meselesi. Türkiye pirsgireka Kürt wek pirsgireka evlekariyê dibine. Heta na hiç wek pirsgireka gelan, pirsgireka maf, pirsgireka hukuki an jî pirsgireka statüya hukukiya navnetevî nedîtiye. Arastî dibin evlekarî de jî nabînin. Hekî evlekarî be pêwîst e ku gel hev dû binasin, biparêzin û li gel hev rêz bigirin. Hekî evlekariya hemû helê hebe anga du alî hukukî, siyasî û civakî de vê gavê dil xweşiyek wê çêbe. Ev dem herkes wê xwediyê maf û welat bibîne. Lê mixamin li Tirkiye evîn wisa nabîne. Bi operasyona leşkerî dixwaze gelekî biçefsîne. Ev jî dibe sedema dilşikestinê, turebûnê û dûrketinê. Lê rastî bêjim bi vê operasyonê evlekarî çê nabe.
نویسکار هور دما ایریشا ترکیه دده برچاو دبیجه کردارین هزین ناونتوی تونهیه و لبر ویجی ترکیه اوقاس راحته. درخستنا دنیای نو ده آنا ام دجن ده دمن بره ده شر سار ده نبره دو دلتان دمشی و هفکشی چی دکر ایده او نما ترکیه جنمایین ویادیت یا دویمین جه ترکیه دیت که هیز ناو نتوی خدان کرداری ننن چی یکتیا نتوان چی یکتیا اروپا چی امریکا و چی روسیا جوان هیچ یک بگشتی نکارن کنترل کی تواهی بکن لبر ویجی ترکیه راحت تبدگره. نویسکار آیشه هور ایریشین ترکیه سر کردان دما دنرخینه دبیجه اف ایریشانا جارا یکمه کو حرکتا کرد درخص سرقادا دنیای. پشتی و اپراسیونه کردان جی شانسه که مزن بدست خست حتی ودمه هیچ گاوی که او قصد نکتو بو سرقادا نام نتوی جارا یکمه کو دقادا نام نتوی و دوالی حقوقی سیاسی دیپلماتیک و هستی ده خود درخص پیش آنا ام دبینن کو بردف کن اروپایی سناتورن آمریکایی نتوی یک بوی سر کردان دسکینن دیسا گلن وان دران رفشنبیر انتلیجنسیا جه پشکری دادن کردان ایدل آمریکایی ولاتی که نورمال جده بیجه پیویسه که مافی کردان بیداین ترکیه هر چقدر سر وانا بخوازه بگرجی لدقادا نام نتوی ده بوی شکلی ده تماشا کرن آنا او ده بیجن ترکیه کردان ده چفسینه ده کجه اون هن کسی ده بیجن جنوسید دکه کس نکاره پیشی لوی بگره ایدی سر استا دنیای ده کرد هنه اگر بستا 120 ساعتی داوی بو جوی شونداتر ترکیه ویتکه و ناو هلوستکا چوا اف جی زیده دیار نینه وستا دخویا کو پشتی هفدیتین نابرا ترکیه و روسیای و بهتر خو زلال بکه ایوب دمیر دنگ امریکا انقره. به هزاران جه ستلایتان دورو بره زوی دچن جبو سدمن جواز هندک جوان جبو ساختمیا بشه شینی زوی دورو بره و دگره. به امنری دنگ امریکا آرش عرباساری جبو او دیمانان چون نقطه آرتیکه و جبو و او راپور آمده کرد. دوچن نیزیکی جمسر باکوری ببی روناهیم باکوری سرنج را کشتر دبن همی روژان لباجارو گلانگر بیان کوی برنیغ سب کانزایان روش ده هلی لسر جوانی کاوکی بحشت خملاندی لسر عردی. اف بنگه گلک تایبتش بو چاودیریا گمین اسمانی جمسر باکور هنه. اف جی دبا صدما سرکه کو ام بشین روزانه 14 هزاران جکوما 14 ببینین. آژانس ستلایتا کونگسبرگ یان KSAT اوی کاری برای بد گل ناونده آسمانیا نرویج. لوی بنگهی هشته انترنتین چاودیری کرنین هین. اف انترنتا بردوام و پیراوستیان پیوندیان دکن دگل ستلایتین هستیارین هوایی و برنامه کپرنیکس یا چاودیری کرنا جنگه همی زانیارین جه ستلایتان تین بدست خستن با گلمپریا خلکین سرنسر جیهانه گلک گرینگن جه با مجارین وکی سقای تندرستی و پیش روژا حسرامه. از بنگه باکوری دیر پیوندیان دگل بنگهین فلکناسی بساناهی تر دکن. بیجا دیتناوان ستلایتین سنتینل نزیکی 14 خلکانه دماکو بشوه کی ساعوی خویاد بن اگر کو چند دور بن حتی وی دمه کو دیار نکن زیتر. دوی مویدا لیکولر همی زانیاریان جه ستلایتان ده این ندر و هندک فرمانین نیده دانن. جیان لفری یا بساناهی نینه. جبر هنده ده بجنه لونکیر تاون آنکو باجر سال درش. هر سال با ماوی 2 ماهونیوان اف جهت دبن تاریه داد مینید و لزوستانان پلاگرماتی دیگهی ده 30 خالان جیر صفر. لامریکای ده ولهیا خوندوان دبستانان مجرا سرکه یا و هفتهیه دوی هفته ده چندین چالاکین پروردهی پیکته جبو پاراستنا خوندوانن جی ایریشین چکداری. کامیرین دنگ امریکا پیش مدکن که چوا اندازیار و کمپیوتر به هفرا کار دکن دا کو آواهین تایبت درست بکن کو پاراستنا زاروکن دبستانا دا بکن. چکدارک در باسی دبستانه که دبه. خلک دهندر دبستانه دا وی چوا برسف بدن گلو اگر دیزاین آواهی دبستان جیاواز به وی برسف دانا وانج جیاواز به گل لوکس جه زانکویا باشور کالیفورنیا ده دزانین
کو به پیشبینیا کمپیوتر اندازیار دکارن دیزاینن جیاواز جبو آواهین دبستانان درست بکن. We're interested in looking at how different building attributes ام دخوازیم ببینین که چه شیوازین آواهیان و آلیکاری بکرده دم تقکرنه دا. دریا کمپیوتری را یک دکاره هر تشتکی بکه لدجیان راستی دا تو نکاری. دبستان و آفیسن دن دریا کمپیوتر دا تین تاقی کرن. بو نمونه مامستا لسر ماشینا بازدانه باز ددن دا کو هز بکن چک دارک لدوانته. گلک دیزاین پیشنیار دکن کو چندین جهم و شرطی ین درکتنه دروز بکن. بکار آنینا سنسوران ده آواهی دا پرگرینگه. رنگ ام دکارن سنسورین دنگ دوان آواهیان دا دانن جبو کو دما یک تقیب که دجی ده و سنسور کار بکن. بدرسکرین آوان آواهیان یک دکاره سیگنال که تیدا دروز بکه کو خلکی آگادار بکه که باشترین جه درکتن جه آواهیه لکیوه. از باور نکم که ام دورن جه دروز کرنا آواهین باشتر جبو پاراستنا زاروکان ده دبستانان ده. دملی کولر بزانن چکدار چوا ایریش دکن دناف آواهیان ده اندازیار دکارن آواهین نو دروز بکن به تکنولوژیا که باش که جیانا خلکی بپارزه. بینرن هجا به وی راپورته ام گهشتن دویا برنامه وی هفته تا هفته به هر شاد بن. ببینید خوشیده.